Kah New Trap Youth Council Malki Circle ne kasiningkong kalapunlong ikajingsam kusnam bul enling do Shaki nong tre ka koi kakya kabade kisnong Malki kabala IT bat lenadi kajingkun persya ka klam jingpang coronavirus kani kajingsam kusnam kolong ru kumsibenta ban kan mawuram ya kalengku singya bar pendriu jong ba bul enling do bom koi hadaru blai ubadeiru presiden badem kaki SU ya kajelang sam kusnam lapunlong hasilong lo college Malki Kapala idon lang ru nadu presiden barang ba jongkai choisi sengkmi uba Robert Jun Karjaren u vice president ba donbok kharling do kidkhot kai choisi malki circle ki nongtre ka koi ka khia nadu ki doctor ki asha ki nong ilam snong hadu ki seng samla senglong kmi ki kunhun niam jong ka snong malki But the most of our tempat menyoi ba nakalian jong ki hel wakor ham tape lade de ki doktor ki nurse ki asha habaro ki lian kapa ki wei ki nang kamron sadin hi bumi sakma banyada ini tila da kata ka kam ga jong pi kam dai su ka kam ga bakhrau jong gari ba ka jang ru kai pa tila bi sakma ban ai ye ka tiga mon ga tiga lian ga jong pi banyada yami kajingi thu jongga malki sardin lepi seban ong baka de kajingi thu baka jing burom jongga HYC hi barakoi ya barok kinong trei haga he ki badon haga tra jongga pikir dan haga lai potrik jong mana November naklen jongga HYC sawas kasihel rum ila yo ya kabat tengku burom ye ki asha jong dong gatai mapapat hi barakoi Nunta nak lenga maki sarkil kalau itu jadi. Ni panmak dia borok dia sang, ni panmak dia borok ki doktor ki nurse, borok ki baterai hikam hospital. Bale sengi namla pan ayawan dia ki borok. Hot ni la betha ni gue ki sanat terekam ki jongi bat itu bertang yo senyang yo benhei di jong pi hakani kapor. Hari lada jiak nuk benginomla disebut pemak lupa di Henry totip bana kalian guys YC ka salut di totip bana kalian jong guys YC ka buram bak semu shika de ye yusnyang uberhei jogi syakari pakajat ru di barokoi parari habakum kini singi habang ikan mau yo ba boleng do kawai kabang isngongu yo ba boleng do kadai ya kam bensin ya kun ke jogu ya kam bensin len lade ke jogu nam takari kata sibun kiwai kiting yang yin bendi kata sibun kiwai kiting yang baki kiting yang kuli kiting yang kapan ni syahmat berdasar antara hari macam tu kata kiwai anda kila poin kasuki minister kiting thot yang kasuki boyok kiduno ne uniu khawat jam hari macam tu semnating yang yin bendi semnating yang kuli semnating yang lagi ulabu ahmad yang hari macam tu uklat baudai menteri jam masyarakat Hari umi syahmat benda kun benda sak antara hari bekerja itu. Kerja perlu wajongi kalau penmi ya sibun ba dikla kawan. Hari mabul udui wai si dikla kawan jom hari bekerja perlu sebab ubalanang air bensin nak pos. Hanga sibat ngam simsu mabul udui tang unang alam sebaran. Ngam simsu mabul udui tang presiden jawab KSU ubapun hanga HYC yang berakawai uladai ukla kawan jokari bekerja. Ulah pengi yang muksa kapapa balong kat balong jia kat jia nampak kadoba jokari bekerja dulu ngide balong kibala koloi dia kun ngide balong kibala koloi ya kaban syak sitom nampak kisu kibau bau lindo oleh kun nadu kibor peken ke Indo Nepal treaty pinakran ni ILP pinakran ni sibon kisu kibana heleng ju bau oleh kun Wala na hadu mentang ni kelapa yo Amerika jinga kun ke jinga le ke jong babul sebab kalau ai men sim sik ni ki babun ba ki senang hajan salong hakap salong ki ba sengan hadu mentang ke di no babul ki babun ba ki senang ni tau ki babun ba ki kasih mentang ki ba yo kan dukan ban som hayo bu ki ba kamai kaji ki ba yo kedai nang